Hello, welcome guys. Kay BD kanya tunay and make BD entertain videos. Ani. Tung video ang lauti chuat turi hai kan sam chung chang kan samayan hai pH balance maintain dan le kan sam hi ang rang nge alo rowa tumi maintain dan pH balance maintain dan hi tuna lo telang dona chunang mani ta na thatur ka ni a katan pun tha sam chung chang ani dona chun he video hi atira to khling lo en tumla chun chumi zo chun pH balance he pH balance chu ise thiamanga chun engtinge en kol dan po ise thiamnge ka be se tuna lo khira tuna ka lo ti lan tur hi kan sam pH balance scale ania pH ti omzia chu potential hydrogen power of hydrogen khoi mo jok jok kha engwai nge kan sam hi alo rawa alo dry frizzy dryness breakage alo bunga alo rawa hi engwang lo nge sam pheng di te engwa nge hemi problem hi engtinge kan solve fanga engtinge a pH balance kha kan maintain ang te ni ta ni kan body a hian 70% he tui ania kan sam hi mishinga hai kan lukhata hian kan sam omzat hi singre ratanga noi khat samza hi oma technically le chemically ya kan soidon chuan tui hi hydrogen pani le oxygen pakhat belbomina siam tui H2O ania chuan tunami ngalo tilan hi kan pH balance scale chunia 0 tanga 14 chun alai mi 7 hi midpoint hi neutral ania 0 tanga 6.9 hi acidic lam ania 7.1 atanga 14 hi alkaline ani kan sam pH balance hi 4.5 to 5.5 ania chuan kan scalp hi 5.5 ania chumi ani chuan kan sam kan hair le kan scalp hi acidic lam alo ni ta ni kan soi to khan 0 tanga 6.9 hi acidic lamania chun kan sam le kan scalp 4.5 le 5.5 ani vain acidic lamania kan sam le kan skin hi engwai nge acidic an nia tulna enge poimona kan loen lenga kan sam hi acidic hi pon lam bal pollution te dust bollo hai thil noi bollo samina ati che thelam thil kha acidic hian alo venga ju kan sama hian pathum le ro ma thua thum omja ju thua thum samjai pakhada khan thua thum ma pakhat achung berami hi cuticle ania a second layer thua ni na hi cortex ania chon a third layer achung berami hi medulla chunita inse thiam thedan dur chon hai pencil hi lo enta wala pencil a core hi first layer neta se cuticle neta se samjai pencil hi samjai neta se chon a core hi first layer neta se cuticle achunga mi athing hi second layer neta se cortex chon a pencil a dum alai berami hi medulla neta se third layer tiang che kan samjai pakata hian tian thua thumo mani samjai kha thua thumo ma thua khat thua ni thua thumo ma thua khat na kha first layer kha cuticle ani a second layer kha cortex ani a third layer kha medulla ani chon kan sam kha acidic lamani chuan kan sam lo ro lawanga lo ri se langa breakage te lo lawanga acidic lamani chuan diet bi ka yan hai vegetable fruit te ei tama tha hengo hi acidic ve kania ei tama tha chon tui in tam hi poi mo em boka samtana tha em ma tui in tam hi ole kan sam hair pH balance ka acidic lamani chuan critical kha in close anga pon lam bollo dust tending la hana venga protection anga chuan kan sam alkaline lam kami hair pH balance kha alkaline lam ani chuan kan sam alo rawanga alo chianga alo phenganga alo breakage anga alo pum ti te alo omanga chu alkaline lam he engwai nge lo om engtiang nge lo om theida enge kan man hian em product kan man hian nge lo om ti kha kan lo en le don ani kan sam hair pH balance alkaline lam alo om na chan chu chemical kan man na satawang te antinan shampoo te color te chun shampoo a hian a pH balance 10 to 13 ania chu alkaline lam ani a tamjia chu 10 to 13 shampoo a pH balance khanetani alkaline lam ania
chun hair color hian 13 pH balance scale kha alkaline lam tho 13 ania shampoo jo iman khan denan first layer cuticle kha alo in honganga shampoo jo nin ta chun ami kan sambal te oily te dirty dust bolovel silfai tu ania chun cuticle kha in hong bokanga chumi cuticle khar le tu khan conditioner khai mamu ta ni conditioner a hian 3 to 3.5 pH balance scale oma acidic lamani chu anoi lam 6.9 atanga anoi lam 7 noi lam ani chu acidic lam 3 to 3.5 ania conditioner man nge ngai ni shampoo man zo han ani lo jon shampoo choi man ka chun isam khat ro do na nile nge dikhan cuticle khain honga bollo tin re ngalo lu danga sam khat ro don da ni chumi chin le tu chun conditioner khai man nge ngai ni lo mang je lang che serum hi man turum le a serum hi 5 point ania acidic lam tho ania chun hemi perming lotion sam ti kirna permanent ti kirna te straightening pongil na permanent tho 9 to 13 alkaline lam vek ania khang ho jong khan isam kha tero don da ni andina perming lotion sami pokerte straightening permanent na iti te khan sam tero dona dikhan ni khethiam ta acidic le alkaline nom ja chu acidic ani khan kan sam alo fi selanga alo moeng alo healthy anga alkaline ni chon kan sam alo rawanga chon scalp te alo rawanga I dandruff te lo omanga acidic le alkaline nom ja chu theta only dikhan ni khethiam ta acidic lam le alkaline lam chun khang garon soi jong chemical hemi shampoo te hair color te perming lotion te straightening te tui hot water tiang tui strong lu to hot water antinan sea water te swimming pool water te swimming pool kan chena tui te kha strong ma samta na thalowa chuan beach vela hai sea water tu finre tu yang chi te hi samta na thalowa aro duwa alkaline lam rekania chuan khango big kha nita se chuan dry scalp dandruff ni tan khan lemon le curd doi hi tha khami dandruff kha controlling aveng thei chuan apple cider vinegar te aloe vera te amla juice te Indian grocery amla juice te chuan lemon tui diluted water hengo jong hi acidic lam vek ania food vegetable le tuna kan soi lemon te amla juice aloe vera te ho kha acidic lam vek ani samta na thave ka in lo mang thei don ani chon ti han din se thiamanga acidic lam le alkaline lam kan sam hair pH balance maintain dan kan the to a ti khan sam en kol la chu in shiat ka ring to a ke pun ka thia chon he video hi en lo lok pui nge ni chon khong in like le subscribe le share kha khong in lo ti sam don nia in lo share kan don nia next video kan in mule thau don nia bye bye